biara kwa ba edeba attention TV so ebusuafo mo amunim se man Ghana mu hanim se aye wo pa de se aha badwo de enye nga enye ochina de biara da ne nsem e ba monten so de wose ma mo update wo ho ne ma mo update wo ho na enda mene mo ka se mo amunim se nsem ba ko pe na ye man Ghana mu hanim se bia obefa bia no obi di na no ato sansensem nim bi na ni nyina na se eya de yan ka se enim se ya papa ya Reverend Owusu Bempa oni eya ba ayo bia ye friend no eya Naana Brown ni na ba benya beef pie mu odin Naana Brown we tumi di Owusu Bempa tem saso no ye sofo meso si dwanenum se ono betumi aye sofo ontumi nye sofo because o dwanenum se watoka aman ba Brown toka aman afi so sanso dwanenum se eya de so beto fi o traza kwa aman ni nyina akwa on ton man ni ono kro ma ntim be kasa ye no na ho se otititi won from se papa isi watoka aman amodi audio bi ba bontima abra audio ni ba be pie montin so no abra da ba reply no ka se ma me ka wanu tum na audio we de nyansa sem bi ani ama se ni anka se sister Diamond appear de no ho ba be sem ni mu ka so no papa chow se ma papa nkasa o srena da na nkanya sa pa dia ya de anka ye papa ye Reverend Owusu Bempa ko na tu sa sem mu bi ama nka de obeye ni pa dia ankanye na sem ni nyina nkonko wie no me de mpese me boni nyina tofa na me de sua ida ye papa ye Reverend Owusu Bempa ana se me fa nsua na Naana Brown why na me de asem no kwa akosua no me to me no and dey say ye wo bi wa ha no mu se wankasa wonim se one de kwan bia so eja no betuma ma na hyehyum se muko professional way ama wankasa out one ma won say yes papa ya se mo okay de wa kama na twime suro enye obi biara se me ankasa me papa eye Reverend Akwesi Eric Antwi ono nko a odifo back to back eja na be hyehyum se de muko da so de asoso wo ho ama ma me twa me si ma me ba ma twa be na che se ye bobo nsem hu ni adomo akosikwa akwakofa bibi ede aba aja for me da mo asesa mo je mretwa me ma metwa me hu sima eba ye me nsia mo mra na me hu sima so mo kaka mo pese papa pro ne mene mutiro ma me ntwe me na chese fa nkomo twetwe no enhya ase a enesa papa ma kwa ba bia boko dia ebusuafo no ho ye de rade ase papa wa wo hwe nsensem ye agitene ne ewo ye mai ma fa yankase papa Reverend Owusu Bempa ene yankase sister Naana Brown nsem yi papa wakwa ya sofo na Naana Brown de nsem frofrofro sofo ne atemdidie ne ade wo hwa ne kwan so an yo me da se mami chia me yere kwen wasti na mami chia mami dwele na o ni jesi awa brofun kwa ni go ni brofun otie na mami chia mami na wo me okufu dua magazine ayo ma ona funa antimagi ona otumi kiska odi sisi a o se komande me ni di ye fa bi kan akosi ma ho kwan na me ni usika na ma bra wo ampa sama mami chia no mami chia mi kuru mo hene okay esa man kase mi pom ehene mi chiao ne bushia pani mi chiao ne me ma me bi nso ono su mi chia no ono su wo eye abrochi anti agi mi chiao na mami chia nature family na omo mudi odi fa ko senchi echi nyina nature family mi chia ma nyina Ghana wiase afana mu wiase afana nyina ma mi chi na ewie ni sa enwumi sanga betu ada ne basini o osi George ni no wie ba mi ba yote awu George ye ni no wie ne ba mi ni no ke ba mi ba yote o George ye ni no wie ba mi ni no ke ba mi ba yote fancy o and your mama too sa anyu ne se awu se me be mana hihye afane afa okay na mana hihye da mo apia na me fira na mana hihye e papa Owusu Bempa na mama na hihye na Abraham ewia na Abraham ya mi nua ba me ba no mi nua no san me ba ni ku so ya mi nua ba ma o san ma ponta na mana hihye professional way sharia
obi za na papa so da wow ahoma na media so no hunu so before Naana Brown be Owusu bempa and I'm syndicate so very good me and Naana Brown so all the go on my channel am you hu me now no go father me Naana Brown ni kunjem na fine and the brother start Owusu bempa na Manase changer the word changer of Manase kwa ku kwa na chiao Manase ni mission minim Manase yenya started program me sorry ana Manase betnase Naana Brown na say Manase call my channel because of Naana Brown you be so opushiwa ofina kuma pushiwa and an incident bi be bai and ma me ni break up and say be am pratwe anyo go fan as a father ni unuana embetwe but I have a time for Naana Brown be kunu hu nyina ma papa e frɛ Owusu bempa okoma wia okoma anadwo okoma amrache me watra me ka mukura me si o ma se yakɔ papa Owusu bempa na de eye de na somi ha na and na etimi aba ba du sei Naana Brown tumi kasa che papa Owusu bempa eye de papa Owusu bempa timi ya audio se wa toka ma Naana Brown no so toka ma Naana Brown na dama pia akoko ntwa tina mama na sisi dama pia na ye say Naana Brown no o to dama pia ko to Owusu bempa ho no and then Naana Brown no na Owusu papa Owusu bempa ni di Naana Brown komo dia che dama pia dama pia so de audio etimi aba ponten na me pese me che papa Owusu bempa se me mana sisi professional way me papa me nua me bra pani how the maximum the respect have papa Owusu bempa no papa mama kind of friends so papa ntimi atwetwe ho afi mara o ni mo ha papa woni mebu ase o woni mebu ase the way people rate you enye na dama pia ni Naana Brown rate you no se papa na Naana Brown betima kaseti ya o na papa no ma ho kwan na Naana Brown kaseti ya because so ni krama dia bura o tafere wa no se papa na wetima ya audio afa Naana Brown so wato kama no Naana Brown so tima babo so to kama no ka se bato tsazakwa papa ye betima ka chese wo ye dadafo se Naana Brown so tima hwe betima di watem no ye papa bia mana santo na ni so dia Naana Brown so ye di papa fo sure na ma me no na betima agrada na me ntinase ne ma agrada so na no betima se Naana Brown gina ma Owusu bempa ekọ eye ma me agrada fie ema tuotutu kura baamu ema ye nyono ye de chi papa Owusu bempa ni nyina no Naana Brown gina ne chi bo 7 man oba be sia o satan no awo foforo satan no na bra awo foforo satan no na bra awo foforo esuna okasa ne kon nyina be yi nti ne ne nyina be peje bi ko na ne hukuro mu ye no kasa ma papa Owusu bempa ade na amatumpan na e wo se kire yase na ne atimi do stand bi say na sofo pani a oda brothers way ano na wakoro won tamase amonte na dama pia eke bi Naana Brown so de die ba papa meso se ni nyama ni do stop ani nyama ni do so ade we shase ya papa Owusu bempa wo release first audio penam kas Naana Brown ba ya na de Naana Brown so no shase se odi watemete sa komati esi ni so o ba bia tam di fi ba o ati sa komati esi Naana Brown so hwe ye ni fa bibie no ba na fa Brown bi fe na ni kunu no trust we are good in writing into so trust and to money Naana Brown so kan me papa Owusu bempa o ti ba pai o cancer o ba cancer mo Naana Brown ba cancer mo papa bi de ka ba ya ma chon ko twene twe dama pia kran fredi bi papa o ya sofo pani dey na ba fredi dama pia so dakwa ayo ba ya contractor misisi adan ndi san kan pasa o koto dan ya mana ka dama pia bitime dia asemu ma danse be dama pia no so ya komohwa Naana Brown ya na dama pia be ko papa Owusu bempa dama pia pie ma me ka yese ma na de ko Owusu bempa
me dad am appear di ni birthday na ma to me kai foforo eh me de ma Naana Brown ni kun no me de call am appear ni birthday nti me kan ni America Naana Brown yori bia wo ye na de ya no be di watema on fari hwi bia mo wo di akoko be woro do so ya kira me ni pa Naana Brown ti ya me pa me cho na me se nya hwi me ga manaka wo fa no ho na me so me fa no ho because we are papa Owusu be Naana Brown be to me mama hwe me ha na hwe me ha sorry ha na sorry ha awo George ye ni do kare ba mi ye ni do kare ba mi ye bayote papa Owusu be pa gine ni so ene ba bia sinika so bia ba huri akosoro atagu wiem because you ba bia na sinikas ene Naana Brown ka se banta original rank him no moko me da sinikas ba pa mi to sare na Naana Brown bufu ye di matter that's in the cash papa ucho thank you sada na Naana Brown bufu ye no diwa thank you okay the time for aba ne dofo why I say me di me birthday bia Naana Brown ba bia oni ni kunu e be se champo me sunsu ma sese gwa kura me Naana Brown tena so why I say nso ewi eti Naana Brown ka tell say kunya tuntu enti sai pa na papa Owusu be papa so de na agro kono so papa Owusu be papa be sewo Naana Brown de me pacho wudi agro be yiri tawra kirewo no wa kire true color oye da ma pia de kro ni na mo no what is that one say gwa video so me pa mo no seconds what they say omo nim say ade omo ye no so de eye fam eye planting and omo ye na say be de na papa Owusu be pa say sika wo mo ho enti mu ko dina ka no na mo ya de ma na hia gara enti na de papa Owusu be pa say o tumi po sa po say Naana Brown so mo be ka say na mo ko dina ka no ka so what to de ama no na Naana Brown na timi be ka say na wo to ka na ma de ene sa gara da wo ha o mo shiri sa gara da wo ha Patricia do evangelist I have a beautiful face and beautiful something and my husband have beautiful something and you bushiri but shire papa Owusu be padi papu papa be slow chumfi my one ho chumfi ho because Naana Brown ya some shots me kasa na wajina gaye eyi na wa mu papa why na wa mu ndi camera ato so me ka tse papa yi onyawa na be nyawa fa jo se papa twa so no anya be ye wade a wo pe Naana Brown de kokobo bai but dem me person be kan na say it ebe kwa so say na papa Owusu be papa ma ni pedi na tama ko si sabelu because ma me agra that me di na tama ti be bi aka so ni picture ni na se bi ni sabi o wie ye no anso a o ma echi papa tu ni na Naana Brown ka e ko court ni na wo ti echi papa Owusu be pedi echi e na dia adofo na etwa mo ho ya atamfo yes eni asema me kacha papa Owusu be pa Naana Brown se nipa ya wo ne ne a obi akogya mo ko yi ni pie na wotwe no mo obi agi ni koku ne drink no mo ye no ewu a sai ni pere nyini no wu a sai ni papa ko di na biane ne abon so ama ne ote ase nti ade bi awu no enye obi mfaso na ade bi ani nkwa no enye obi mfaso enti chenne papa Owusu be pe wo se Naana Brown no ogina ma no di amanfo atem wo ko Owusu be pa no di watem no se Naana Brown twa no ho so Owusu be pa na de no ogu na ni ma se no so retali di ya e de papa Owusu be pa hu se sa hihye emwa no ntwontwe no mfrim na papa no tena se body sense way because sabe enyonya me ton stop enyonya me ton stop agada jiji na ni so Naana Brown sam afono no Naana Brown pe no timi ya one camp of demonstration dia kwa agrada so fix agrada na kufu ade toyi o timi fix agrada o timi fix Ghana we Naana Brown timi ya demonstration ko ti Naana Brown you bia we very strong kampe aleti kampe Naana Brown friend aleti kampe we shall see on be mi pepepe because ni kunu timi trust nti obetima trust se mu oduru wa hye dia ma wo di agozo wakati so friend kuro mu nsuo swedro fi swedro nti obe se swedro suru wo di abesiwa so ni ma ye say that they say si papa Owusu be pa me srawo
Naana Brown waka no no me straight for ne adofo say mo am be Naana Brown papa ne ka say odi fa ko Antwi back to back unim me e say cha pa unim me papa Owusu be pa mo spare no da ma pia gina nche akoko twa gina nche na dia semba ba woni Naana Brown e bon ko fia tafre wodi odio pie nkoma papa Owusu be pa no dia pie nya sa ne de nkoma wo da ma pia papa Owusu be pa no wadie no e de pia bonten na se wa record papa no ana papa no so record Naana Brown so record da ma pia. Ah, what a shame. What kind of friend is this? Adafu Beni, Adafu Peticow. Adafu de Peticow. Next, a money papa Owusu the Panama Yinano. More who you. Damapia or Naana Brown there. Naana Brown so Damapia voice. Damapia or Papa Owusu the voice. Papa Owusu the Papa or Naana Brown voice. What kind of word is this? Ewiase Beni. Ewiase Kaboreka. Ewiase Kantikenti. Mama yan kan okrenti na wo se gbe mo mi magbegbo e ba gbe mo kumi kumi oni kun no e be kumba ko kumi mami kun e be kumba ko papa mpacho yam boy ensem ni na to fa telephone number to dwa me pacho me ni de odi fa ko Antwi prophet pop daddy me no aka pop daddy e be issue se me ko me da sa for your God's Revelation ministry ano me pacho bra me empe ha mama no dwa wati bon ba na kwasie bi enku what I say oba ha ba na matia ma me dey ha ba dey me help you but some wo dwan no ba ho ba me number is 0543 41 91 60 0553 40 40 62 me pa cho friend wo friend man fight audio me reply what na me pa cho ti asemu na share so Naana Brown ya pa Owusu mpa mo stop and embassy is a champion. Naana Brown yere kabichire mani nyai saba Papa Owusu be paso atoka no ntoya e ba cho semo na mfom sana Naana Brown so se Papa Owusu be mpa na e show off e na mo kwa na mo yama na share agrada de ya e na mo ma agrada aye pompous obe feel good ti be sram mo ntwaso ne nyame insha Montreso na nyame enhira mo ahaya attention TV nti bo mo dey aso be like wa share wa comment and wa subscribe to our YouTube channel too as well. After so the channel no ho adanse ed feature for we yes aso na ewade enhira. Hey ade o share mo abonta bo me samrane from ohema echa.